yatangije umurimo aliyeanzisha kazi ariyo izaba. ndiye ataikomesha. Ndanezerewe. Mimi ninafurahi kabisa. Uzima muzi ko twabaye kwicara mapenzi hano muri iyi kazi. Mlikuwa mnajua kwamba hata pamoja na mapenzi wako wanajereka. Mungu akubariki. Mungu ndani nifashe. Kumbuka sinamuhamagara ngazi. Kumbuka zile nikuita kuye. Ntago jole wa muhamagara. Jole hawezi kuita. Ariko imani. Lakini Mungu asisema yote. Amen. Amina. Jina ryayo ni habicyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Ni agaciro gakomeye cyane. Ni atamani sana. Mukamasari kwihuta. Sasa naharakisha. Arakayibomba tuba tufatanije kuri bamwe. Tunanyimba mdadi tungelishiriki pamoja. 198. Pia 98. 198. Ya 98. Niba muyizi. Kama mnaielewa. Abantu benshi bazingiwe mu watu wengi hawaielewi ninachokuja. Nasema hivi. Umami wacu Yesu niwe kaririro yitorero yaremye mumazi y'ijambo yazamwe mw'isi yacu no kudukiza ibyago itorero rye yaguza amaraso. Itorero ni rimwe mu mukatambe umwami waryo umwe riramusangira ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose bishima izina rimwe n'iry'umucunguzi yewe gimucyazanye ibice muri byo bikarisuzumuza abatarimo nyamyabera abantu bahora bari maso babwira umwami yacu indirimbo yako murayumvise. Nyimbo hii mnaisikia Yewe kintu cyazanye ibice muri mitore kileta vipindi ndani ya kinisuzuguza abatari bamwe nazaraulisha wale hawako ndani, ariko lakini dufite umwami uduhagarariye kusimamia uwo ritangije alianzisha uwo yule urihagarariye ni uzarikura imisuzuguriro habaye ikiro mu by'umugani ariko Uwiteka Imana yibereye ku murimo. Amen. Barabati baratandukanye barabati byaracitse barakura ibikubitana ntabwo tuzarwana umva abateza amaso ngo tuzarwana aho bizatubana
bibiri biti nimuryana mukamarane Imana yacu iri maso umurimo wawe ntabwo ari kumukwamerera umurimo nuba ukamira amaso ngo kumbuka uzasigara uzagera kuri kumbuka usigara muri ibi ariko Imana yonyine kumbuka yabasha gucika intege ariko Imana ifite imbaraga Imana yacu ni nziza Mungu wetu ni mwema. ubwo se ikambabaza Hata ni uri mwishimye ko hakufurahia kuona. bashi bacu bari kwa muhaguruke Dada zetu nihangane muhaguruke muri bene wanyu katika wandugu. muhaguruke ibyo byose nabo uzi y'abantu bari ku ngamba Unaiwa kwa wakati watu wako kuvita. maze hakagira amategeko ufata Unakuwa wakuvamiwa. maze zimwe zikajya mu ngabo Wewe unataka jambo wahuza gani? amaboko Wao wanapata nguvu. twarwanaga hamwe Tulikuwa tugiye gufata kurwana hamwe Sasa tunapigana mahali pakubwa. sio turwana urugamba Tutapigana vita kwenda mbinguni. nabyo mahanga Akelele kuja kurana amashati ya nini nini ibyo turi gupfa ni ibiki ni isambu y'amafaranga n'umushahara ibyo turi gupfa twese turi kurwana mu buryo bw'abantu twese nibwo turi kurwanira ariko Uwiteka Imana shematari mukuru wabonye uhagarariye ari imbere yacu Mose ahagurukana n'Isirayeli n'icyozi araza ageze ku nyanja itukura Walipofika kwa bahari nyekundu, uri mutaruwe sababu kazi haikuwa yake, ndabigenza nte itafanya nini? je ha muri manu wawe Tena sio kazi yako. n'uw'Imana Ya Mungu peke yake. ndabigimuke Itafanya nini? none ndabikora Sasa muke ifanye nini? bose bararira Wote wakalia. mwana ariko uri kurizwa Baba anasema unalia kwa ajili ya nini? ufite icyo Kwa kila na nini mikononi mwako? si inkoni Si ni fimbo. yanjye nagize yari ndoragize Ile unachunga kondoo. iyo Ile tu. iyo Ile rya jambo wabwirijwe iryo ile ijambo neno wabwirijwe ambayo iryo urigumamo ukilidumu ndani utashinda. naho hano tukiri ku isi Hapa tuki dufashe hapa duniani umwanya mu ntambara nashika muda kwa ariko icyo tuzi neza icyo tuzi neza icyo turi kurwanira ese ni igiki icyo turi gukurana turwanira ni igiki icyo turi gupfa ni iki buri muntu wese afite umwanya we kandi buri muntu wese muri Yesu Kristo afite aho ahagaze kandi buri Imana ifite aho yadutoranirije komeza urugendo ibihembo biri hariya hakurya malipo iko ngambo huko. utegereje ibihembo hano Malipo hapa uzatahana ibyaha utarudia na vya hapa. kimwe nuko nk'ubu uwaje ategereje kureba kumbuka aratahana kumbuka ariko uwaje ategereje kumva Imana ivuga nani nibyo urataha Utarudia nayo. amen Amina. turagarutse Tunarudi. twongere twumve icyo Imana ivuga. Usudi usikie kenye Mungu atalikuwa. amen turi bene data turi bene data mu byanya mu byambere turi bene data turi bene umugabo umwe narababwiye ubushize Niwaambia siku narababwiye ubushize
hari abanyabumba benshi hano muri Kenya kanazi kazi nabo batuye ikizanye na mwe cyangwa hari Saugana julikana nini wajambale icyo dupfana ni igiti icyo dupfana ni gani y'amaraso ile dawa y'amaraso ile dawa niyo yaduhuje menya atarimbishe ngo tukalimbishe Mungu akubariki mureke dushike iyatugize umwe ariko ubwacu ariko ubw'amoko yacu ariko ubw'abega ariko ubw'abagesera ariko ubw'ababanda ariko ubw'abaha ntabwo twatumenya ni bangahe se bari hano muri Kenya tutazi wangapi wako hapa Kentucky hatuelewani lakini twebwe sisi umva sikia nitegera ubwo bwoko ni hejuru y'ibitaka sanga ubwoko butuye kwabo ntibuzabarwa mu mahanga ndani ya mataifa ntibuzabarwa mu mahanga haitahesabiwa ndani ya mataifa ni ubwoko butuye ukwabo utandukanye n'abandi ni tofauti na wengine butandukanye n'abandi tofauti na wengine uvuga ukwabo ukagenda ukwabo ugatekereza ukwabo bambara ukwabo ariko uri kubyumva ni ubwoko ni taifa ambayo inakaa mahali pao nicyo cyatumye kwa sababu Musa aramanuka alishuka akashuka aragiye akaenda agiye kureba aenda kuona aho bene se bakora uburezi wenye wa ndugu anafanya utumwa asanga uyu n'uyu akakutana bafatanye mu mashati wanishikana mahali wanakushikana azana kweli na nini kurwana unapigana muragira ibibahanze inyuma namwe mukubitana muri bene se ibi biri kubahinga namwe muri gukubitana hati mnapigana muri bene mugabo umwe kwa watoto wa mwanaume moja hii kweli muri abana b'umugabo umwe kwa watoto wa mume mmoja nta busoni mufite hakuna hayo Mose biramubabaza yababajwe n'iki alipigwa na nuko asanze ubwoko bumwe bari gufatana inashikana bavuka wakizaliwa pamoja Biblia yetu mukangire bene wanyu mu mutima atende yako ndani ya moyo abangire bene wanyu mu mutima mufite ingorane ndongera bivuze ubangira mwene se mu mutima ntabwo azajyayo umva amabwiriza ngiye kunguka ndi umunyantege ariko ijambo ry'Imana rirahagaze kunguka nananirwa ariko ijambo ry'Imana rirahagaze ntabwo rizacika intege hano hari telefone iri kuyomba hapa kuna telefoni unaweza futa ureo biondoe okay imana yacu Mungu wetu yatangije umurimo yalianzisha kazi kandi nta niyo izawo yale kaikomesha iyo ayo yonyine ayo pekee ntabwo umurimo ari uwagenda hayi hadi ziongeza ngewe ubwanjye nari nzi ko semateka umunsi yapfuye nari nzi n'abaturage bose barangiye ariko barakomeza ngenda yapfuye ntabwo birashize n'ubu turacyakomeje n'abandi bazagenda dukomeze abandi bagende dukomeze natwe tugende abandi bakomeze kuko umurimo uwawutangije n'uwiteka Imana niwe nyirawo ndio mwenye kazi niwe nyirawo ndio mwenye kazi niwe nyirawo yeye mwenye kazi naho uwe kugira ubwoba musikuwe na hofu musione
uri kubona iki izo zabarindwi tuzirebamo iki atana nazo ibice muri kureba byateye zirajya umva iyo twavuye unatulitoka ababwire Watu bivuge mu izina Niseme ndani ya jina lako. bivuge mu izina Watu niseme ndani ya jina lako. natangira rimwe natangira rimwe ndabivuze nitwa kumbuka twageze ku cyanya cy'Uwiteka twavuye kwa Oscar izuba riva twavuye ku manywa duhaguruka Tukasimama. ntawe utubwiye ngo mugende turamaze bitewe n'ibi turagiye Tunakwenda. nasezeye umuze w'ikigarahari Nilisema dada wa Vianney ndavuga Vianney wa ati Kigali. jewe kumbuka Mimi kumbuka. ndagiye Nakwenda. bitewe n'ibi Sababu ya hii na hii na hii. ninakwenda Na singishoboye guterana n'aba bantu siweze kukusanyika na hawa watu. ubu nibwo ndasubirayo Leo ningiriyo aho tuzasubira hatutarudia kule. abafite iyo bajya baragiye Wanaokuwa na kwenye mkono wenu. korana gatanu bageze aho bageze babonye ibirarumba na nige Inawashinda. ariko ubu twebwe Sisi dufite igitsika tuna nanga. Tuko na nanga. mubivugire Tuliseme kwa ngo umoja. kumbuka yavuze ngo ntabwo bazababwire mubahamagare mubabwire ngo kumbuka yavuze ngo tutarudiyaka ahubwo abariyo mubabwire ngo mubaveyo abariyo mubabwire ngo nimuze Mwambie baba toke dukorere Imana kumtia Mungu. mu mwuka no mu kuri Ndani ya tunaona kweli. ako mureba abasere Oh, muone waganga hapa na wandugu. basa na babandi Wanafanana na wale waganga wa awali. ariko genda hariya Lakini kwenda kule. umva reka mbabwire Sikia niwaambie. Imana Mungu acha umusore ufite umusatsi mugufi dada mwenye kuwa na nywele kidogo. haguruka dada Simama usiogope. Simama. uyu musatsi Hii nywele. Imana yashimye Wewe kumureba Mungu alishukuru uwe na ile. uyu Ile. Imana niyo kumuha muremure Mungu anashinda kumpa ya mwenyewe. irabinaniye Inashinda. ntibishoboye Sinaweza. kubera iki Sababu gani? kuko ari mugufima agomba gushyiraho uwo kugwa hano ku bitugu Ya kuanguka ndani ya magego. Imana kitashimye kuguha yari yoye ko ashima uwo muremure ufite Imana yari izi yuko Mungu alijua kwamba iguhaye muremure wayishima iguhaye na mugufi wayishima kubera ko sababu uzajya muri jaride wende ndani ya jardin. uzasangamo indabyo ngufi Ndani maua mafupi. usangamo indabyo ndende iz'amaroze n'izindi z'ukuntu Na nyingine iko zose ariko ziri muri jaride imwe ariko ibyo kuvuga ngo yakisema hivi. meme ngo kubera ngo niba ngo udafite imisatsi igera Kama huna nywele mrefu ya nini? Itoke wapi? iyandemye Aliyeniumba. iyandemye Aliyeniumba. iyakuremye Aliyekuumba. yari ibizi ko Alijua kwamba niba umusatsi muremure irabishoboye niba hari ugufi ni uburenganzira bwayo uoganishe Imana yacu Mungu wetu. Mungu weza yote. mureke dukorere Imana Wacha tumtumikie Mungu. mureke dukorere Imana niba muzi ko turi kujya mu ijuru mureke dukorere Imana Tumtumikie Mungu. ikimana duhamagaye Chenye Mungu alituitia. umva Sikia. Mose mu gihe Musa wakati yaracitse inyuma alikuwa amezofika bari mu butayu ndani ya nyikani. Imana maze iramanuka Mungu akashuka irivuga ikabitapa. Uwiteka Mimi ni Bwana Mungu.
Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi irivuga ndi Imana ya sogokuru Aburahamu na Isaka na Yakobo imutinye uko ndi kumwe nawe maze Mose ati kugiriraho umugisha ugenda hagati muri twe natwe Imana twayigiriraho umugisha kandi izaba hagati muri twe Imana yacu Mungu wetu apewe sifa. Samahani nilisema mambo mengi. Yewe chini chazanye Yewe chini chazanye ini chamwitorero nikarisuzumuza batari bamwe kubisuzumuza batari bamwe twabaye igisuzuguriro mapendo Imana igumugisha kwa waga ntabwo ndi umwanzi wawe sio adui wako hapana mwene mimi ni ndugu yako nta numwe w'umwanzi wanjye hakuna adui wako hapa kandi nta numwe ndi umwanzi hakuna ndugu adui wake turi bene umugabo tuko watoto mume mmoja kera zamani wacha niambie habari nyakuta kuba ari ngombwa ninapenda kutoa habari sidajya kubyuka ariko tukuganira turi wacu kera zamani umugabo mwaraza mume mmoja akaja abantu babaye ibyumbano watu waliishi abanyabyumba bacaka kera wa nyumba uweke mikono juu tuone benshi kumbe ni wewe umugabo warito navuga ati nimba udasubira muri Kongo kama haingia Kongo mwese yote ntabwo murahabwa umwuka wera hamtapewa Roho Mtakatifu nimba udasubira muri Kongo ntabwo mutapana wa mtapata Roho Mtakatifu ubu ihaye none mwitegure musubire vuba vuba umwuka wera nanjye ndi mu nzira ndi kuza umwuka waraba muri Kongo umwuka wera ari mu ijambo ryawe turategereza bazagenda umwaka urashira uraza ntiyagenda na n'isaha ari mu Rwanda ubu wamubaza wujuje none kutajya muri Kongo umva aho waba uri hose arongera avuga aha atari 5 ministeri kama hakuna mtu matano haitaenda reka mbabaza mufite Kabagema mnakuwa na Kabagema mufite Gerard mnakuwa na Gerard mufite Jonas mnakuwa na John mufite Asher mnakuwa na Asher mufite Hamid mnakuwa na mufite Mapende na Muzee sasa icyo mushinja Imana icyo mushinja Imana ni igiki icyo murashinja Imana tena tunashitumu Mungu ni kitu gani watetse ibijumba uyu munsi piga viazi leo ejo undi azateka amateke mwenyewe atapiga ejo ugateka ibirayi unateka amafiriti unateka akanyama ibyo byose ni intungamubiri z'itorero ntabwo ari ibyo guteza umuryango wawe imbere sio kuendelesha jamaa yako tu hapana ni uguhaguruka ni kusimama tugakora umurimo w'Imana tunatumika kazi ya Mungu umva mbabwire sikia niwaambie Mose Musa yakoze umurimo alitenda acitse intege alipozofika uri na baramufata wakamshika wakamsimamisha baramufata umva mushaka n'amabuye mwicazeho ariko umurimo ukomeza igihugu ukorwe nidushyigikirana nidufatana mu maboko nta kizatunanira dufatanya hamwe twayikorera
duhatira ngo ikanisa kanisa itaipata wapi? ni gushyira hamwe. Fanya tukiwa pamoja. Kanisa Tutaipata. Muhaguruke tusome na Mungu. Simama tusome maneno ya Mungu ya leo. Wihangane. Samahani kabisa. Nata. Some igitabo cha Yeremia. Ndi muri Yeremia. Twende katika kitabu cha Yeremia. Sura 6. Soma kwa shairi ya 15. 16. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Yeremia 6. Yeremia sura 6. Shairi ya 16. Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira z'abakera aho inzira nziza iri abe ariho munyuramo niho muzabona uruhukiro mu mutima niho muzabona uruhukiro mu mitima yanyu ariko barahakana bati ntituzayinyuramo kandi nabashyizeho n'abarinzi nimutegere amatwi ijwi ry'impanda ariko barahakana bati ntituzayatega. Amen. Data twese mu ijuru arushimye twamuhimbaje ko wabanye natwe twadutangiye kugera kuri amasaha izina ryawe kagucubahiriza ijambo ryawe usomeye mu matwi yacu turakwinginze kugira ngo rikubere umubavu ijambo rikubere nyagasani mw'Imana urihindura ibyo kurya bizima mu mitima yacu. Uwiteka iri sengesho rizamuke rigera imbere yawe kubyukurutse maze data umanurwe no kuvugana natwe aya mama y'umugisha wigaragaze nk'Imana maze uze wibere ku murimo usanzwe ubigenza mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu amucyubahiro mu izina ry'umuntu wa Yesu Kristo. Umunsi w'ejo twari hano tuvugana kubw'imbabazi z'Imana kubw'imbabazi z'Imana atari kubw'imbabazi ntaho tuba turi atari kubw'imbabazi twese twari gushira ariko kubw'imbabazi z'Imana twitwa abana b'Imana bitavuye ku mirimo bivuye kubw'imbabazi zayo. Imana yacu yadutambagije kandi n'ukuri twayishimiye. Tugarutse imbere y'Uwiteka Imana ngo twongere twumve ibyo Uwiteka Imana tubwira hano tuyobora ku magambo ari kuvuga ngo kugarurirwa ibya kera, kugarurirwa ibya mbere. Yeremiya aravuga muhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira z'abakera. Ntabwo ari inzira z'abubu, ni inzira z'abakera. Ibyo bya kera nibyo jambo ry'Uwiteka Imana. Ibyo bya kera umbare mu z'amagambo. Ibyo bya kera, ibyo bya kera nibyo jambo. Gusubira ku misingi, gusubira ku itangiriro, ku rufatiro rw'intumwa n'abantu. Ujya kugura umwenda imyenda nk'iyambe uziko ngiwagisi ya kera ntikameze nk'iyubu ni ingo uwandu abasirane nk'abambere ibintu byose byaba bimeze neza. Ibya kera abambere umva bicaraga mu materaniro wanabareba ukavuga ati abantu koko bari mu mwuka w'Imana. Imana yongere tugarurire ibyo abasirane nk'abambere. Imana ati muhagarare mu nzira murebe mubaririze inzira z'abakera. Ariko abubu uyu munsi wa none reba abasore b'ubu ngubu, umusore utambaye ipantaro igeze hano ntazi ibigezweho agenda yigira gutya. Uwo musore umva ndetse n'abantu n'umukobwa wanjye njye ni ipantaro y'umuntu umugore yarimbije umusatsi n'ubwiza bwe ariko umugabo akureho. Mwe twageze abasore bateretse imisatsi. Tumekuwa na vijana wa kufanya nywele mrefu. Hapana.
abana b'Imana ba mbere abasore baterekanye imisatsi. Hariho n'abize ngo kutayisokoza. Kuna wengi hawataki kuchanua. Kuyisokoza ngo ntabwo uzitera mbere. Abakera bari bazi kwitunganya kuko Imana ikunda isuku. Sababu Mungu anapenda usafi. Imana ikunda isuku. Mungu anapenda usafi. Rero iyo Mana yaje ngikunda isuku natwe tuzagira isuku. Iyo cyatumye babwiye ati aho munyura hose mujyana ibihosho. Ibihosho n'ibitiyo kama mabesi. Imabesi aho mwitumye mucukure mubitabe. Amen. Kunegurana mubicukurire mubitabe. Ishari muri bicukurire mubitabe kugira ngo dukomeze urugendo. Uwo mwuka Imana niyo ushaka. Ile mnuko Mungu atakiraje. Umufurere akabura gusura mwene se amushyiriye inkuru nziza akamushyira amatiku. Umusore akabura gusura mwene wabo n'inkuru nziza akamushyira amatiku. Uwo mwuko ile mnuko umucukure muchimbe mubitabe. Uwo mwuko uve mu bwoko bw'Imana. Niba mushaka kuzura umwuka wera, niba mushaka kuzura umwuka wera, mureke Uwiteka Imana agarura imbaraga nk'iza mbere. Igarura ibya mbere. Kuko ibya mbere niryo jambo ry'Uwiteka Imana. Neno la Mungu. Amen. Amina. Ibyo bya mbere. Ile atamka Bwana. Acha tuendelee. Turebereye Yobu. Tuangalie kitabu cha Yobu. Yobu 15. 15. Ariko ni ibya mbere. Yatangwa wapi? Ibyo bya mbere niryo jambo ry'Imana. Ndio neno la Mungu la msingi. Ibyo bya mbere. Ile zamani. Abambere. Wa zamani. Abafere ba mbere. Wa ndugu wa zamani. N'abasere ba mbere. Umufere ni ukuvuga ngo uwari wese wacukuraga yamenya ko yakimuye akamenya ko yakimuye kuri bidari akamubwira ati mwene data mbabarira mbere y'uko ujya mu materaniro akaza fere ntabwo naguhemukiye mbere y'uko tuzinjira mbabarira Samahani. mbere y'uko twinjira mbere y'uko tujya mu materaniro mbere y'uko tujya gutanga ibitambo mwene data mbabarira Samahani. none muna gusiga twabikenereyeho tukaza twabikenereyeho no mu materaniro y'Uwiteka Imana tukabijyamaho tukabikenereraho umwuka wera azaca hehe? Azaca Atakuta wapi? ishyari, kunegurana, kubeshyana, kwangana, ibyo byose mbere y'uko twinjira imbere y'Uwiteka Imana tujye tubanza ducukure ibyo chimbe tulizike. bimanza bive Itoke. ngewe ubwanjye Mimi binafsi kukumbuka. nkunda kwitangaho urugero. Napenda kutoka mfano. Twagiye kujya ku meza y'umwami. Nataka kuingia kwa meza ya Bwana. Umukobwa werera munsi. Msichana alikuwa ndababara ndarira. Ikalia. Yaravuze ngo aramuzi Kwenda nikasirika. Tugiye ku meza y'umwami. Tuliingia kwa meza ya Bwana. Kwa mdogo wa mwana kama yule wa mwana wa watu wa miaka 13. Wa miaka 13. Ni 13 ni 13. Muzali ya Mungu. Ushahidi. Ikani barigisha wakafundisha ukufuru watu mbaya. Abantu bafana mutekereze neza. Sasa ule msichana ni mbaya. Kaambia Shemasi wewe niambilie yule. Araza. Akakuja. Yewe samahani. Mbete mwana. Ila kusamehe na Mungu ndagaruka sana. Nikarudia ngira mukabire. Yewe kabire umutima wanjye ucenge. Kabisa. Mbona bayimbwa? Kubera iki? Icyo gihe nibyo byari byiza. None buno leo sasa musema baza kusuzuma. Ng'ombe ngo zamani nao. Akuliza nao. Imbabazi. Samahani. Imbabazi. Samahani. Ikintu cy'ingenzi. Kitu muhimu sana.
abana b'Imana mutungwa n'imbabazi. Soma ndugu. Umurongo wa 12. Shela 12. Soma umurongo nakubwiye icyo ngahe. Yobu nasibuze 10 oya reba Yobu 8. Angalia Yobu sura 8. Umurongo wa 8. Shela ya 8. Ndakwinginze baza ibihe bya kera. Ndakwinginze baza ab'ibihe bya kera. Ndakwinginze baza ab'ibihe bya kera. Wakati wa zamani Ubaza Ndakwinginze baza ab'ibihe bya kera. baza ab'ibihe bya kera. Ndakwinginze baza ab'ibihe bya kera. Umuhungu wasa umubasa kwaraza mwabasaza wazee. ubona nabaye president Leo nimekuwa rais. ujamba tege muti Natapeli watawale jeu. niwe yemera ugaca ubufi Bali na nyenyekea. ukaba umugaragu wacu Unakuwa mtumishi wetu. tuzagukorera Tutakutumikia. tuzakuyoboka Tutakufuata. mashini Nimekuwa rais. Sasa kiwa nabaye president leo nimekuwa rais. biga kuriya rero Leo nabaye president nimekuwa rais. urabibona uti Naona bazaza kama nyimba pfukamira bana zeni tena wapiga bitinga piga kukofa. nuba nyabaza Ukiwa leo watakuhayarisha. kubera kwanga inama y'abasaza kwanga inama y'abasaza birangiye byaciye muri Israeli kabiri Ikata Israeli mara pili. ngo nge nzabakubitisha siporo. Mimi nitawapiga na kijege yoka. Imana yacu ishaka ngo dusubire kujya mbere. Ndio watambo awali. Gusubira kujya mbere. Rudia kwa mambo ya zamani. Ndakwinginze Nakusihi. baza Uliza. abakera Watangu zamani. subiramo ko murongo. Rudia kwa shahidi hiyo. Ndakwinginze baza ab'ibihe bya kera. Baza n'ibihe bya Uliza kera wakati wa zamani. Kandi wite ku byo base bashimikiraga. witera ku byo bashimikiraga, Usike na ile walikuwa. imigenzo yabo, imihango yabo, uko bagendaga, uko bavugaga, uko bambaraga, kubera ko abo bakera nibo bonyine Kama ni wao pekee. bahagaze mu ijambo. Wanasimama ndani ya neno la Mungu. Ndakwinginze Ninakusihi. baza Uliza. wite ku byo bashimikiraga, Usike na wite mambo ku ya byabo. mababu. Amen. Amina. Warangije aho ngaho Ulimaliza ushoje hapo. umurongo. Nikomesha. Ndakwinginze baza ab'ibihe bya kera. Kandi wite ku byo base bashimikiraga. arega tubabejo twe turi abantu gusa kandi ntacyo tuzi. nta n'icyo tuzi, Hatujui kitu. twebwe turi abantu turi abejo. Leo tuko wajana. Kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu gusa. Amina. Twebwe Sisi. wowe Wewe. turi abejo, Tuko wajana. ntacyo tuzi, Hatujui kitu. ariko turareba mu byo batubanjirije babayeho gutya. Walikuwaishije. Kumenya umubatizo mu izina rya Yesu Kristo nubwo twari dufite abatubanjirije. Wale walikuwa tangu awali. Amen. Kumenya ko Yesu Kristo ari Imana nubwo twari dufite abatubanjirije. Abo twababaza ati dore inzira ni iyi. Ko Yesu avuze ati mugende mu mahanga, Mwende ndani ya mataifa. abizera bakiyama babatizwa mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Oya, abakera bati umubatizo ni mu izina rya Yesu Kristo. Data si umubatizo, Hawa sio jina. Umwana si umubatizo, Mtoto sio umubatizo ni mu izina rya Yesu. Twihute Walikishe. nibayeho 12. Leo 12.
12 murongo wa 12 Sheria 12 turasoma ziri ku muco Kristo. Ubwenge bufitwe n'abasaza. Akili bufitwe n'abasaza. Komeza. Endelea. Ubwenge bufitwe n'abasaza kandi kumenya bufitwe n'abaramye iminsi myinshi. Amen. Kumenya n'ubwenge bifitwe n'abasaza. Au zitore bifitwe n'abasaza. Najua kanisa inakuwa na wazee. Kweli. Wakinywa mzee na lakini aisemake Mungu sana urabona ariko ntamubesha abasaza igihugu gifite abajyanama beza. Sisi nakuwa na amasahuri ko gifite iki abasaza bafite inama z'Imana. Shauri Oya byumve neza. sikia vema. Yehoshafati araza Yehoshafati ageze alipofika muri kwa Ahabu. Alipofika kwa Ahabu. Leo mwana uri inshuti yanjye. Kwa Cyangwa tuzatabaranira moto Galilaya. Hata kusaidiana na moto Galilaya. Hata tubanze tugisha inama. Tuambe mashauri. Inama. Mashauri. Abahanuzi Manabii benshi wengi bazavuga watasema abantu bashaka. Yenye watu wanataka. Ariko ntabwo tureba abantu bashaka, tureba gushaka kw'Imana. Mapenzi ya Mungu. Abantu kontra biliko kontra bila Imana yanjye. Mungu ananionyesha. Naona unaona nini? Ubonye Unaona nini? Imbaze imisara bireba. Ndugu akabiona. Hawusigaye. Hakuna mwingine kubaki. Hakuna mwenye kubaki. Ninamchukia. Igihe cyose ukuri kurajyana. Mu bihe byose ukuri kurajyana. Ndamwanga. Ninamchukia. Hajya mpanura ibyiza. Nitabiria mazuri. Kutushaka kubwira ibyiza. Sababu gani natafuta Seri Chantal. Imana igeretse. Imuhaye muri Amerika. Uyu Imana imuhaye imodoka ya Landrover. Amen. Amina. Uzayibona ikore. Taiona pia kutumikia. Umva. Sikia. Yehoshafati ati niba muri kuvuga ngo njyewe ntabwo binyubatse. Hainijengi. Niba hari umuntu umuza Kama kuna mwingine mumulete. ndamwanga. Nakuchukia. Abafure banga bene se. Wandugu wanaochukia wandugu zao. Abafure banga bene se. Wandugu wanaochukia. Bashiki bacu banga bagenzi babo. Umva. Sikia. Ijuru muzayumva amatangazo. Abafure babika inzika mu mitima yabo. Ijuru muzayumva amatangazo. Sikia kwa matangazo. Utaenda wapi? Uzanyura he? Utapita wapi? Ijuru nicyo muri Kabagema. Utapita kwa Kabagema. Ijuru nicyo muri Chantal. Utapita kwa Chantal. None wari uzi ngo udafite urukundo ntabwo uzajyayo. Wendo hautaingia. Kuririmba ijuru. Wimba mbingu. Yehoshafati niba ari mwene data, Kama ni ndugu. niba nakubwira ibintu ntunabyumve neza, Mama uyasisiri. naze twicare Tuketi pamoja. muzane Ulete. nawe atubwire ibye. Na tuambie mambo yake. Yehoshafati Shafati akaja. dutabarira mote Galilaya tuzagirisha. Tupate sajala moto Galilaya. Ha problem. Hakuna shida. Mama tulikamaliye. Mfalme anasema acha nikukarikie. Urahize kangahe? Kirapishe mangapi? Kutazambira Kama utanambia icyari cyo cyose kila chochote kitari mu izina ry'Uwiteka. kwa jina la Bwana. Sema
Mungu akubariki sasa. Imani kumugisha. Tega matwi no Tega masikio sasa. Tega matwi no Tega masikio usikie. Mbonye Naona ubwoko bw'Isirayeli bumeze nk'intama zitagira umwungeri. kama kondoo haina mchungaji. Inama mu ijuru yateranye. Mbinguni imekusanyika. Barabaza bati Akauliza hivi. Isaha irageze aho tukahawe. Timu kwa hawa. Isaha irageze kandi bigaza aho zari gati amaraso n'abatizira bakiri haya na Damu ya hawa. Mwe dukora iki? Sasa tufanye nini? Dukora iki? Tufanye nini? Cyangwa kirateranye. Kawe na None mbonye uvuye ku rugamba. ameanguka vitani. Umukuru we ndamukubita. Baada ya kusajiliwa kwa Umwuka w'Imana kuvema. Roho Mtakatifu ametoka. Abari mu mwuka abari buri muntu wese agaragazwa n'ikimurimo. Na wati Naye nicyo kikurimo kigaragaza uko uri we. inaonyesha neno huko. Nta bafure barwana ariko urambise Imana umugisha ariko none urabimenya uri kuza wicubita mu nje y'inzu yawe uri guhunga. Unakimbia. Msimu unapigana. Uko ndugu Birangiye imekwisha. bakugoye Makufunge bavuga mikono. ati bamubwire Hata nikwambie. ugaruka Ukirudia mbere y'Imana yo mu mbele ya Mungu bizameye amezama. yuko Utajua kwamba yavugiyemo amesema ndani yako sio kuadhibiwa. yanze kumva inama Alipokataa mashauri ya Mungu wao. Ona sasa. inama Shauri nizanga ni za muhimu ariko sana. muwarize Lakini inzira muulize z'abakera. njia za tangu kale. ubwenge bufitwe n'amazi ibihe byinshi bufitwe n'abasaza abo natwe dufite abasaza muri iyi mesaje dufite n'abakuru. Tuna wazee. Amen. Amina. Imana yacu icyubahiro Mungu ahimidiwe. mu izina rya Yesu Katika Kristo. Yesu Kristo. Ab'ibihe byacu Wa wakati wa zamani. barize Muulize. udapfa kugenda Kufa kwenda uko kiholela. biri. Nicyo cyatumye bageze kuri Yorodani. Wasili Yorodani. Yosuwa Yoshua eti. rero mwiyeze Sasa mjitakase. Kesho muzapfa. Kesho mtavuka. Ariko Lakini muzapfe guhubuka. msiende bila Abatambyi bahetse isanduku hata wanabeba sanduku. bazabanza Watatangulia. bamanukemo Washuke. abandi muhana intera Mpige hatua. muhana iki Mtwebe hatua. muhana iki Mtwebe hatua. ugasanga Nakutana. abasere Wadada. n'abafrere Na wandugu. nibo babaye abacamanza mu bakozi nibo babaye abajyanama b'abakozi kuruta abakozi ubwabo. Ushinda watumishi peke yao. Ugasanga umusere Unakutana ndani. ugendabona Mimi ninaona nabikwiye kugira ngo ukifanya hivi. ko mbizi Ile ninajua. ko mbizi Ile ninajua. jewe Mimi. Wewe. wabaye umutambi bwawe Wewe kuhani nini? jewe ndi kubona wabikwiye gukora gutya ugakora gutya nk'uku uzikora Tajikusa hapo. abasere nibo baba abajyanama. Wadada ndio wamekwisha kwa washauri. Mwabakozi b'Imana Watumishi wa Mungu. hano Hapa mujye mwigisha wewe gutya unafundisha hivi. waza ukabyigisha Unaweza kunafundisha. waza ukabyigisha Unafundisha hivi. mutazasitara ku isanduku. Msipale kwenye sanduku. Imana ibakugisha. Mungu awabariki. Reka dukomeze. Wacha tuendelee. Reba amaganya ya Yeremiya. Maombolezo ya Yeremia. Ariko turi kuri amagambo ngo Lakini tuko kwenye maneno haya. gusubira ku bya mbere. Kurudisha kwa mambo ya tangu awali. Gusubira ku bya mbere. Kurudisha mambo ya Ibya msingi. mbere. Mambo ya msingi ya tangu awali. Ibya mbere. Ya kwanza mambo ya Mungu. Ibya mbere. Ya mambo ya zamani Niryo jambo ry'Imana. ndio neno la Mungu. Arifu Lakini watu watu bashaka gutura mu bya mbere. hawataki Uyu munsi wa kusikia. none Watu siku ya leo abana bacu watoto wetu twabagize abasirimu. tumewafanya wasilimu sana. Ariko abana ba kera Lakini watoto babatubazaga Imana ya hasi. wanaonyesha nguvu ya baba yao. None abana bacu Leo watoto akana wetu karavuka mtoto anazaliwa bakanakorera ukuntu wanawafanyizia
Wakamalizia vile. Wakakambika mtu. Wakamvika vitu huko na Wakajenga neza. Awe Muslimu. awe Muslimu. Hivyo. Ile Ipagani. Kipagani. Uwo kuzabimkuramo. Ule kuondoa hizo. Utaleta yasho. Amaganya 5:12. ibikomangoma Amaganya ya Yeremia. yego Kanze Maria. Angalia gatoya. Amaganya ya Yeremia. Gatanu. 21 utwigarurire Uwiteka Amen. natwe tuzaba tukugarukiye. Utwigarurire Uwiteka natwe tuzaba tukugarukiye. Komeza. Tugarurire ibihe byacu bibe ibya kera. Amen. Utwigarurire Uwiteka natwe tuzaba tukugarukiye. Ariko utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Amen. Hari igihe kera Kuna wakati zamani ndabyibuka nilikuwa nakumbuka maze baririmba wanapoimba ukumva ndogeze ahantu hari isumo ry'umugezi. nani ukaa kwenye ngoromo la maji Ahantu hari isumo ry'umugezi ukumva hahindira ukumva uko hameze ukumva hari umurindi w'Imana. Natwe Imana dukeneye ko Imana itugarurire ibihe byacu bibe ibya kera. Ibihe wakati ibya kera utwigarurire natwe turaba tukugarukiye. Ariko utugarurire ibihe nyakati ibya kera. kama ya zamani. Abaririmbyi ba kera, Waimbaji kama wa zamani, abafurika ba kera, waduka kama wa abasereka ba zamani, kera, waganda kama wa zamani. ibya kera. Ya zamani Uyu munsi wa none siku ya leo ntabonye agakweto kama sabata za kera. siweza kukusanyika Umusirikare adafite oranje nziza yaza guterana. Ariko kera zamani abafure ba kera yajyaga guterana yavuye kusanyika alivunja pantalo avuye mu murima kutoka ndani ya shamba hana karabe agashaka urwiri anatafuta majani agakuba anakuwa ku maguru agakura hito. anaondoa vumbi. Kubera iki? Imana ntabwo ije kureba ya maguru, Imana ije kureba umutima wawe. Yabo wagira umutima ahubwo mutari minigirije amakoti n'amakamba. Kama mfunge makarmati na maswidi Wongeye umunsi ntabwo ngende leo sitaenda kubera iki? sababu Uyu gani? mwenda niho najyanye gusenga ku Ile cyumweru. mkono nilienda siku ya None ntabwo nagiye kwimezesha muri ntuzi. None sindi bugeni. sitaingia Barabonye kuwa bitandatu n'ejo babonye nongeye gusubizayo. rudishe tena Imana yikwatse yose. muda kitu Kera bayimesaga nijoro barayambara mu gitondo. usiku asubuhi baada kusanyika Abakera yawumesaga nijoro akawanikiriza ku muriro aho ariko aho yicaye atetse akawanikiriza, ariko mu gitondo akakambara akajya mu materaniro. None ubitse imyenda sasa leo unafunga manguo 20 ariko ubuzemo none lakini nakosa ndani moja. kubera iki? Sababu gani? Ubwirasi. Imana Majivuno iduha ibihe byacu bibe nk'ibya mbere. kama za zamani. Amen. Amina. Kera Zamani hamurindi wakererwa kuna mwimbaji alichelewa, ariko none lakini leo wihera ntwara iki? huyu atakufanya nini? Sukwinjira Sikuingia, kubita urugi piga mlango, akinjira. anaingia. Ariko kera Lakini zamani isaha yari saa bavuga ilikuwa hapo, bagakinga hariya wanafunga pale, ya saha igeze saa ikifika wanafungua. ababaye abarindi hafi Waliokuwa kera waimbaji kule banyomoza wao Mkangango ndio wanaume alikuwa kabisa. Mkangango alikuwa mwimbaji. wa kera
wa zamani. Bagakinga. Wanafunga milango. Ukaza ugahagarara. Na unasimama. Ukajugera. Unakosa kuingia. Kubera iki? Uraririmba gute? Utiyejeje. Uracanira abandi gute? Nawe uticaniye. Tiwasabye amavuta, tiwafashe gufasha kwezwa, kutakaswa, upfuye kuza gusa kwenye muri korali. Sinzi umuririmbyi. Why? Habagaho kwimira. Bantu bakisuzuma. Iyo wiriwe, iyo waraye, basinzira mu bari. Wasinzirayo kusamahana. Utamumbesha muri kumva mukamuzu. Sasa mnasikia mnapigiza kichwa tu. Ariko abana b'Imana, watoto wa Mungu bache wa zamani, niba ari umuririmbyi kama ni mwimbaji, alikuwa anajua kwamba kwa gatandatu siku ya 6 ni kurudia ndani ya nyimbo, hayo kuchumi na nauli Jumamosi ni kulamukia, kaanza kisuzu naanza kujichunguza. ukimira Unajichunguza. wafakuza unavuye mu isoko Sababu ni sio romantic. ndebe bari mbigarukira Kiti cha waimbaji na igarukira mbare nkunda kuvuga jewe mujya mu binyangira cyangwa mu niko mbaye ni na uhera hapa tangu hapa saa muzika umuririmbyi anayejua kama ni mwimbaji yanivanga mujye mubanga samahani buri muntu wese agikora ariko mwumve ikibi nuko nzababwira ibi ariko niba biri mu ijambo ry'Imana nzababwira ukuri kwanyu. Niba uri umuririmbyi utazi kuzinduka uhihi ondoa twebwe ntabwo abaririmbyi bava kwinjira mu mwuga baratorwaga isabure yicaye hano yose bagashyira hariya Chantal umuntu abemeye Chantal izi ntebe zibereye aho zibereye aho nta n'umwe uyirimo mwese muri hariya are Chantal abamwemeye manuka ugende mu ijuru fata umwanya wawe hamenye abamwemeye icyaka cyo hejuru. Okay, yakuza amanota jya mu ntebe yawe. Mama Fabu muvuga hiki Mama Fabu turamwemeye namanuke mukangango oya ntabwo tumwemeye ale subira inyuma bakareba undi Nema bimeze bite oya nasubira inyuma mukanyenyeri oya nasubira inyuma bakareba mama Gakuru mubona gute turamwemeye najye bakabatora wanawachagua bakemezwa n'amajwi y'ukuntu babazi n'ubunyangamugayo kuko muri abatambyi n'Uwiteka aho mupfa kuza gusa mugapfa kuririmba muramu yamwitwaza ngo mwabaye abakorari muri ekole dimanche nge nabaye umukorari muri ekole dimanche ndi nakorari mu bantu bakuru hose ndimo ariko nkamenya ngo umunsi wa repetisiyo nkamenya n'iyo cy'amateraniro ibyo byose ngomba kubimanaginga Imana tugabirire ibihe ibya kera ibihe n'ibya kera abafurere n'abakera abafurere babaga ku rugi turabyibuka urabyibuka mama urabyibuka abantu babaye abizi bazarabizi bagafata uruzi
bagira iki kugira ngo bakingure hari ikintu kiri kubakurura ariko none umuntu ari kwicara mu rusengero telefone ngo uriruka kujyayo uko ugiye abademo bazagufatira hariya ariko uyu munsi wa none abantu benshi bagukerezwa na telefone hariya ariko abakera si uko bari bameze duvuye mu ntebe kuko telefone ijwi igiriye akamufatiramo hano kugira ngo atagira aho yacitse akagera n'ujya koko anachomoka. abo ni abademo Yale ni mapepo. ariko Imana idufashe itugarurire ibihe ibya kera ikambabwira twese Sote n'abafite Bibiliya muri telefone wanaokuwa na mabiblia ndani ya simu zao, ntibabwire acha niwaambie, ntabwo byemewe haikubaliwe. Bibiliya muri telefone wabuze magana angahe kugura Bibiliya? Gusa ni magana angahe? Sasa ni ngapi? Amadolari? Dolari ngapi? Mirongo itanu. Utabona mirongo itanu ni Wewe hawezi kupata makutano ni nani? ufite Bibiliya muri telefone utabona mirongo itanu. Nicyo natukiye. Hawezi kuona juu. Waguze telefone y'igihumbi magana atanu. Sasa telefona None wabuze mirongo itanu yo kuguza Bibiliya. Abafite Bibiliya bose muri telefone muzibike. Ndabizi benshi kumenya. Kumbuka yarasaze we ingo ariko nzababwira ukuri n'izina ry'Uwiteka. Ntabwo nzababwira amagambo ya kumbuka unkunda unyanyange ariko n'izina ry'Uwiteka nzababwira ukuri. Reka mbabaza. acha niwaambie. Ubu niba telefone iri online Kama simu iko buri wese akabona baba correspond bawe bose barikona kuri online unaona kama uko agira cyaba agukubita ka message simu hai anakupiga simu nawe ukabesha kuri gusoma Bibiliya nawe ukabandika ati hai nawe kubera iki kubera ko bazi ko Bibiliya yawe muri telefone wajya kubona kuri cyangwa tuvugana wajya kubona agakobwa gakanya msichana kanatoka abakera bari ile walikuwa haiko vile walikuwa. umuntu wese Mtu yoyote ndabivuze ndi imbere y'Uwiteka Imana anasema nikiwa mbele ya Mungu, umuntu wese usohoka mtu yoyote anatoka hapa na kuongea na akiriwe y'iteka kuambiwa yaba kubwire kuri kubivuga kumbuka kwenye na visema kugeza kuri uriya wicaye Bibiliya kule binahukumiwa chini mlango yaba umushitsi watugendereye ukienda ile hapa umva sikia uwari we wese hawaye yote igihe babuze basiga amaraso ku nkomanizo uwari we wese wahaje yagiye agomba kujyamo upfa kuba arabyemeye na ya muhimu ni kwa ulikubali ababyemeye mu mbere ngamene dushaka tunatafuta dusubire ku bya kera ndio kwa mambo kabla wao ku bya kera baada zamani abasore nk'abambere abafure nk'abambere tugira abana nk'abambere imigendere nk'iya mbere dusurane nka mbere kwa kama zamani. njyewe mimi sindajya kwa
Sitazajyayo. Sababu gani utaingia? Patazano. Asiniroge. Warozwe kare. Niroga zamani. Uwakuroze nabi n'uwabanje kukwereka yuko Chantal aroga. Kandi neza yuko ari mwendeso muzaraganwa. Ambaye mlitabiki pamoja. Ngo ni bwo kurozi ubiwari. Rozi mbali kula. Akimana ifasha. Lakini Mungu atusaidie. Ngira kwa Chantal. Na fugura fata kayizana. Yimwe ntacyo nikanga kuko atasomyeho. Mbona Ayisomera yitari. Dushaka. tunatafuta. Oya umva mabwiriza. Sikia ni Kera wa. mifere. Ndikunda ko. Alikwenda sana. Ndio tazibyo jambo. Kama ujue ile. Tazibyo jambo na Kama chako. ujue ile neno aweke. Eje ndio jambo na burizi. Ndio haujue ile neno. Taburizi. Haulijue. Ibifere. Ndio bikunda kurya. Ninapenda Cyangwa mufere birarya. Ibifere birarya. Icyo gihe ntabwo bagira kubwirwa ku byo kurya. choyo wa chakula. Byasanga wenzi mutobe. Bana ulikamula mitika. Bititaye ku madeni ufite bikawugotomera. Ndanga kugotomera unakubari kifure. Bikitumwe cyane kaje. Sikobe unyoye. Biraumaze. Ntabwo guhombesha usigaye. Ingo nigenge sabya buriya unyoye. Kandi byakubwiye ngo Imana iguhumugisha. Umugisha ntabwo uva mu byo twariye, umugisha uva mu byo twatanze. Amen. Imana yacu yo yonyine yatanze umwana wayo kugira ngo tubeho. Usudi tupate kuishi. Nimekuona kuvuga buriya ngo kumva mugura gakoti kawe. Nilikuwa namugura gakoti kawe. Singo wakaguza ari Tuyuze. basa kafuta yana. Ndibi kureba nigura yuko Una basi. Uza tu. ego mana. Uzinga Urahabwe baza cyaki masaro kimana Imana ati ninka zibirara shamba nazo nizaje. Ariko ikenera niki no kurya no kuyagura hawe. kwa Ibrahimu. Imana irangije. Mungu akimaliza. Inashika. Na hazi. Zahasi. Na shiba kabisa. Nta mugabo ugenda atavuze. Hakuna mwanaume anaenda bila. Kizeye ngiki. Wakati kama Uzafite umwana. utapata mtoto. Ntabwo imigisha uzayibona mu myenda waguriye abana bawe. Ni inshingano. Ntabwo imigisha uzayibona mu byo kurya wariye. Uzayibona ryari. Igihe ufashe agasero ukakikorera ajya kurabuhinga. Nari ndashakira utuzaniye iki? Nari mfite agafuka igikoma mu nzu. Bora kukama ryenyine nari mbazaniye. Yego. Mukaba natange iyi fu yitondere uyitonde hatarasa ngo dusubire ajate ushaka abafrere nk'abambere cyane arena iyi fu taransura n'umunsi Haya nitembelea hata siku moja. Unaona nzania. Sasa leo ananiletea unga. iyi fu Hii unga kweli. muyitonde mwabana Angalisho iyi fu ndani usio wa muda mfupi. umusere yayigomye Hata nani alikubali mtu arayikorera akaibeba n'urukundo rwinshi na upendo nyingi. arayizanye Akaileba. none utangiye kumugira ku mashaka burya ijuru ryamuhaye umugisha ariko wowe ryagukizaho kwegendera ubwazo Weka hapo alama ya kuuliza. cyane rwose ingo kera Zamani barabiteka wanapika. ugasanga igisere kirabihishije Na dada nalijivisha akabizana ku gisahani Weka kwa sahani. kikakubita ku isiniya Weka kwenye meza. ntababiririye ku makoma Hakuna cyane kwenye majani. ntababiririye ku makoma igisere
kikababura ku mpunzi kikababura ku muriro kikarambura hasi wihangane rero karangiza akabari ibyo kurya ibyo kurya abana bawe ubiha umugisha mu izina rya Yesu Kristo ndongera mvanga aransuzuguye ibyo yavanga aransuzuguye ariko kubera iki uko byakozwe mu rukundo Imana ikamanura imigisha gushaka abambere nk'abambere urwikekwe ruve mu bantu ujya gusura mwene se ujya gusura mwene se bare nkomeje niba ari ubugoryi sinye nampe iyo ngiye ahantu numva nta problem niko bimeze urajya miki ngumva nta rwikekwe imbere y'Imana ho mwijuru muba dayimoni ile mapepo ilitoka Satani ibere kichi zabari inaonyesha kivuli tanirwa ngo mu bantu kadukomeze wacha pendelee ariko muri kumva amagambo nataka masikio kama tunaingia mbinguni turi kujyamo Mungu ambaye tunaingia by'abamuyomba sio ya wamuyomba by'abashangazi oya ijwi rizagibwamo n'abarikoreye wale wanaotumikia bizagibwamo n'abarikoreye wana wale walitumikia ntabwo mpfa kwizana ajilete peke yake ntabwo byakwiza haiwezi kujileta ukumva ntabwo Imana igumugisha wanini Imana igumugisha Mungu akubariki muri guhora gutambuka Imana igumugisha Mungu akubariki wanini yakoze amefanya nini muhuye bitunguranye huye namye mu nzira bitunguranye muhuze kandi by'Imana mambo ya Mungu ibyo bitangwa kuri gusa tolewe kwa ubuni yaduhaye agakiza ku buntu alitupa wokovu kwa neema ku buntu kwa neema ariko imigisha baraka ikomoka muri ubwo buntu katika ile tuzayibona neema twayikoreye ileta tumetumikia twagiye tunaendelea jya umubwiriza kwenda kwa kitabu cha Mhubiri nihanganiye kurangiza subiri ninamaliza kabisa umubwiriza 7:10 7:10 7:10 twihute tuharikishe ntukavuge uti ni iki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu muri kumva amagambo nasikia maneno haya subiramo twumva rudi ndani ntukavuge uti ni iki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu ubwenge usiseme ntukavuge ngo usiseme niki cyatumye kitu lisababisha ibihe bya kera ya zamani biruta iby'ubu zaidi wakati wa leo komeza endelea ubwenge si ubwo buguteye kubaza utyo ubwenge si bwo buguteye kubaza utyo akili sio inaacha unauliza vile muri kumva amagambo nasikia maneno haya aya magambo maneno haya mvango ntukavuge uti usiseme eti iki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu ni zaidi ya wakati wa leo kera zamani hari amashati bitaga tarambura kuna mashati ambayo walikuwa wanaita jina tarambula muyaza bakeze mnajua ayo mashati yarakomera gurana y'imyaka mtanavala miaka na miaka none ugura ishati yamara umwaka ugaciro ukavuga ati aho baduha amashati nka ya mbere kwambia kubera iki turi kwifuza ibya kera kuko ibya kera byari bikomeye natwe rero turashaka abana b'Imana bahagaze mu kuri aba kera kama watoto wa zamani aba kera kama wa zamani Samweli ya kabiri ya pili
gatandatu umurongo wa gatatu. Isaia 3. Duhutire kurangiza. Samueli ya kabiri. Samueli ya pili. Gatandatu. 6. Wa gatatu. Isaia 3. nuko bakura isanduku Iterambere rimaze kuza. Maendeleo wakati kuja. nuko bakura isanduku y'Imana kwa Nadabu ku musozi bayitereka ku igare rishya. Bakura isanduku y'Uwiteka. Bwana Mungu. Imana yavuze ngo ibyemererwa abarebu barareba bavuga bati iterambere ryaraje, ntabwo twavuga kurusha abantu. None twiga twikoreye ibitabo, ibikapu by'ibitabo, iterambere ryaraje. Reka tujye tubishyira muri telefone, reka dushyire muri udutelefone twacu, nibwo tuzarabira bitwangurira. No kwikorera ibitabo, no, ibi ni iby'abasaza, ibi ngibi ni ibya wazee. batereka he, Wanaweka wapi? Igare rishya. igare rishya. Nuko Maskini jipya. maze buzana Ahayo bakomanda b'iterambere bene Abinadabu batunga iryo gare rishya. bacunga iryo gare, tukaririmba, tukabyina, tugahimbaza. Ariko mu kigabo Efuradi n'igisirimu cyinshi, n'igisirimu cyinshi barayicunga, bagenda bayicunga. Nuko hepfo nuko barikura mu rugo rwa Abinadabu bayikura mu rugo rwa Abinadabu no ku musozi iriho isanduku. aho iriho isanduku. Komeza. Ahiyo agiye imbere, Dawidi n'umuryango wa Isirayeli wose biyerekera imbere y'Uwiteka. biyerekera imbere y'Imana. Akacheza mbele ya Mungu. Uko iterambere ryaje, Maendeleo imefika. abantu ntibaruhaga, ibitabo bya bigiye kuzaduca inkuru. None disi we, udutelefone twaraje, twa iPhone turi kubishyiramo, tugadushyiramo application, Bibiliya zikaza. Komeza. Baturanyisha ibintu by'imiberoshi byo mu buryo bwose, n'inanga na nebero n'amashako Komeza. n'ibinyukuri n'ibyuma bivuga. Byose. Bageze mu mbuga Ha, mwitondera. Angalisho hapo. bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, uza arambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana, nuko ingabo zari zitsikiye, maze uburakari bw'Uwiteka bukongezwa gusa. Bantu mujya mwinjira mu byo batanga bitabareba. Ndani ya makuhani Ureka mbabwira mu ibi mwabikoze nabi, mubigire gutya. fanye hivi. Ubu niko byari bikwiye kugenda. Kwa imepata kwenda. Umva, Sikia. Amen. uza babigenze gute? Musa ikakuwa je. Uza Uwiteka amutsindaho, Abamutsinda. Akamuwia amuhoye icyo cyaha cye. Ibyari indirimbo, ibyari ukubyina, byose biba birarangira. yote kabisa. Kubera iki? Iterambere. Sababu ya maendeleo. Imana, Mungu abakobwa bayo n'abahungu bayo, Imana bari mu iterambere. awalinde maendeleo. Sivuze ko mutagira iterambere, ariko nimusubire ku bya kera. Pia kwa mambo ya zamani. Ijambo ry'Imana ryubahe ko babibahaga ba kera. Ya utakatifu. Umva, Sikia. Imana Mungu ishaka ngo duture muri buri jambo. Ukae kwa kila neno. Buri jambo Kwa kila neno. turituremo, Pate kuliishi. kugira ngo Imana ibashe kutugarurira ibihe byacu by'ibya mbere. Nuko turatura muri buri jambo, kugira ngo Imana iduhe umwuka wera. Nuko turatura muri buri jambo, Imana ibahe kugarurirwa mu izina rya Yesu Kristo.